ne thangu ya The Standard ni Terastas kithuku anzomo na mathangu ni ma umundi wa keli matuko ni muonza mwini wa 10 mwaka ni wa 2025 na yu mwaka imwe nenda tulike na tuyambia na ithangu ya Daily Nation and headline kana chongo kinene cha ithangu ino maandikite why faith through in the tower. Faith uyo ni Faith Odhiambo niwe president kana monene wanza ya mawakili ambwatano ya mawakili ya Law Society of Kenya LSK na indi Faith niwithiwe vetanga ndeni wa komiti mwanyanza mere na sio vitu ni serikali ya Kenya kwanza ya maundo ma kutungia kana compensation kwa alama kwatie maumisie na alama atiwene thayo ivindani ya maandamano na maandamano aya ni mevu maandamano ma mwika wa Gen-Z mwaka mubitu na mwaka uyu na Faith we ni withiwe atia mwanya ulo kwatie tawa munini wa mwene Kivila kana vice chairperson na ula chairperson na ulo kwatie ni kana wala mwene Kivila wanzama isu ni Professor Makau Mutua kwa ningo tabia itumi ila Faith wethiwe anengane ithangoni ya thanthatu ya Daily Nation mauvange maneto wito ni mauvo ma siasa ithangoni ya kelene ya katatu why Moi picked Uhuru over Raila, Mudavadi and Kalonzo and Saitoti. Unono sakwani wa ngilile na ile kabina kala Moi weva tanga kivilani. Avane maandikite itumi ila president wevindesu Moi wetheye ndakose Kalonzo, Raila, Saitoti na Mudavadi na Amosa Uhuru. Kabidane ka Uhuru niwe wokitiye kivila cha usumbe mwaka ni wa ngilile na ile na chama cha KANU. Mane manengane itumi ithangoni ya keli na ya katatu na ende ni kuyana na evuku ila ikuitwa at the ready yandikitwe ni former minister Matsden Madoka na ende elevoti isu ni thangu ya keli na ya katatu mavange maneto wito ni thangoni ya 10 MP set condition for sale of Kenya pipeline ayumbe yunimedhiwe manengane conditions na miamulo ila ile tokwati wanikenda weseithia ketha kambuni wa mauta uyo wa Kenya pipeline no kwenda wenenganwe kwa muvia wa kienekana privatization na mavu asme thanguni ya 10 na 11 na mavu meokonia ndawa lumen shortage of life saving drugs na indi ndawa ino si ya mawu kauta wawa modelo mawu masukali katiwa mawuangi wetekana kana yu alamedha na mawasu me mwisioni nondo pena via wa unyivu wanda wa mawasu ni thangu ya 11 mawangi bana to ito ni thangu ni akana where is Jage ni motete wa akisia NND na we vamwe eto ambobi Jage Bob Jage we vamwe na monyanya Nicholas Oyo maumite va Kenya on the atete ma akisia NND na kwa oyume wetekana kana tamanedi we ma tekwa nyara na kwenda maivingiwa kuyande motoi ya Uganda mavwasu kwa withani ni thangu ya kana mauvo ma muthi alama neto wito Daily Nation mena mauvo maingi marriage not a 50-50 assets affair top court rules aya ethawe mutoa none na kwa strasi umwe wenyu ne wobo kumaana ne we mandete mali na weva wetelete wese wakwata mali su ne mwatiana ndwe bati nondo koti waisi aye kiyuma o ngota bya koti waisi chuma ata naende ithangoni ya 14 ya Daily Nation twilika theni wa ithangu ya Daily Nation mavala mekuo ni kana ithangu ya kelene ya katatu why Moi picked Uhuru over Raila, Mudavadi, Kalonzo and Saitoti kwa alama asomia East ni mwese kana atongwe mwaka ni wa ngili ile na ile kwena utete muvyo wa transition kabindakala Moi wa vikasia muthia utongo wake mwaka ni usu na yu mondoi Moi eona ka totonya kuosa Raila, Mudavadi, Kalonzo kana Saitoti ndene wakambia KANU ende amosie Uhuru Kenyatta mwana wa president wambe wande ino murutia mzee Jomo Kenyatta na vane maandikite itumi na indi kicho ndhe chaandikitwe ni former minister Matsden Madoka then wa evuku yake ilawethiwe launch etwa at the ready na kwa alama likene na alama somia history kana historia ni kana mwaka ni wa 1997 Moi aminana kusinda usumbi ni wethiwe ayumia speech ya enda saa
muno hivi ndani yake inauguration kana kuitho kithitu chawe ya mwaka ni uso 1997 na asia kana usuni watamu wake wa muthia na athingile laki ingi kwi December matuku miongo ya 1999 wala wethiwe asia kana ndeni wa umbano we mwanya wa member makano kana delegates ila ya toyo Moi International Sports Center Kasarani musini wa ilovi Moi ni wathingile ile kana usuni watamu wake wa muthia na indi cha usenya yuka kumala asia kana wewe kwa tambau Mondwe Uhuru Kenyatta na ti Raila Mudavadi Kalonzo kana Saitoti itumi ila wanengani kwana na ivu kwenye Marsden Madoka ni kana aise Raila I don't trust him yet kana moja aise Raila ndakwekia Raila Saitoti mutotia asia I can't tell if he is a Masai or a Kikuyu moja ni waise kana ndamba kuhetanesa ndamba kwekithe kana Saitoti ni Masai kana ni Mwekuyu. Kalonzo is not ready. Moja ise Kalonzo de yumba niti. Mudavadi, you heard what Joseph Kamotho said, that lawyers are cooks and watchmen. Kwa moja nenga nyega tumija kana Mudavadi, dezo zumbeka, dezo motia. Nundu Kamotho Joseph ne wa ise kana aluya oya wo ne wa kuua kana ni auyi na ma watchmen. Aya, livoti iso kana kwisomea kwa withianu very interesting ni thangu ya keli ni akatatu ya Daily Nation thangu ya kana where are our sons in Ekulio cry families of two activists abducted in Uganda misi ya Bob Njagi na Nicholas Oyo na alame watakana tamana atekiwe Nyera mende mutu ya Uganda balama manaendete kuungamana mutongoi wa ulei noloko kitia kivila cha Usumbi Robert Chagulanyi kana Bobi Wine ulawa imwini Bobi Wine ama naendete kuungamana ake nendeni wasa kwani ula ukite wa Usumbi na ne kutata kumuve tango tongo ini wa miaka miongo 39 iyo Erika Guta Museveni ula hithitwe president wande isu kwa miaka isu miongo 39 na iyo ni manatakiwe Nyera mesi yo pamona atete yangima akisia yene ndine mekwenda asu malekwe bate condition na ivana ethabe mabitu maneki maitwa vandi ya Kenya moke kusikati wava kwa ivinda yao imetuki kwethitwe na siko sia muthemba toyu thene wa ilembete yu thene asikati tuna treason kana kutata kuvindwa serikali tunonie activist unge wa va Kenya Mondwe Boniface Mwangi na unge wa journalist wa Uganda Agatha Atuhaire na mo maitekiwa Nyara maiwatanga tamatekiwa Nyara kwa Tanzania na methewa mai nyamagu anginya ko nyamagu kimwi kana sexual assault na indi asana wa maendeto Tanzania kuungamana mutetei kana muteti wa ulei ngalekoni isu Tundulisu na ulana ake huyo thini aikona na mabeto taasomea kona na Mondwe akiza Besigye asine o mauvola meendetwe maikitika muno East Africa Kenya Uganda Tanzania ithangu ya thandatu ni mauvola menengeto wito why faith quit Ruto team on police violence payout and the payout ino ni compensation kwa ala makwati maumisie moa wa ni vindani ya maandamano kuma mwakani wa 2023 nginya mwakani wa 2025 na yu serikali ya President William Ruto kwa matuku miongo 25 kwa sala head of public service Felix Koskei munene wa Athokomi ni ethiwe ya Sylvia committee na ila etongwe ni Professor Makau Mutua na Faith Odhiambo niwe onanyu wetu ta mwene munini wa mwene Kivela vice chairperson na yu weno otia weyosu Faith Odhiambo kwa labuta mwisi niwe LSK boss kana president wa nzama ya mawakili ya Law Society of Kenya na yu aisi kana chambe kitumi chambe kwetha atenda ki ni nondo eseso ino ni seletwa muno kumana na utu wako otiambe kuungama na kingi ni legal challenges kutoa wako otini andu kuthiko otini kuliana na nzama esu ya seuriwe na endi chambo then distractors kana detractors ma kana ni kustata kusia nzameno ya LSK ikalikelwa ni andu angi lilikana mithenya yana mwana miongo ile niyo ya nenge nzama eno kuma miwanyanya matuko 25 kuma nenge matuko yana na miongo ile kutata kuthinikia alamo waiwe na ala maomeye ibindani ya maandamano na kuumi wako maomiwe ne serikali kwa Islam obisa mavolisi wao Faith Odhiambo aisi nye nena kola
Ithangu ya thanthatu na wena mauvo acio ithangu ya monza mauvo ma siasa Kenya moja leaders hint at 2027 bid for the presidency. Atongo ya Kenya moja ni matongwe ni senator wa Nairobi Edwin Sifuna, mujumbe wa Embakasi East Babu Owino, mujumbe wa Githogore Gathoni wa Moshomba, mujumbe wa Bumula wa Nami wa Mboka, mujumbe wa Sabot Kaleba Amisi, mujumbe wa Kitutu Chache South Anthony Kibagedi, na indi mujumbe wa Kitutu Masaba Cliff Gisairo Asu, na indi wa Mudhia ni mujumbe wa Borabu Obadia Barongo Asu meazia moma kawangamia mono. Na yu mujumbe wa Bumula wa Nami wa Mboka Aze Sifuna ni woto eti aile kuongama akazindana na Ruto na oloka anenganwe ningaloko ya ulei ya United Opposition ku ameaze mboma yo kwata mbao broad based kana United Opposition. Tuwe withangu ni ya monza ni bobe na mauvo alami yokonia uimawamwe wa Raila Odinga mutuwengwe ODM conflicting reports on Raila health fuel speculation. Na hindi Raila Odinga pane na mauvo kanane muwau ande kuwa nesa. Na hindi ODM ya umia report kana statement itulete Mutiga Chagwa Kalonzo wa Malo ana atongwe maulei nondo wa konyayi chanzeke isu ilama wasita nzeke. Na hindi Kalonzo na Gachagua ni masongeye Gachagua hiyo engale kosi yake tui no aisi ODM kima to izeni upuzi akolia wena Kalonzo melikilaba akolia kwani Kalonzo ni virus, kwani Kalonzo ni bacteria utuike ni wa white Raila Odinga na aine na keseseke mwe kwe wachuma bwiyo Gachagua no nethiwe tabia Raila ethewa timu wao eyumeli wandane atangaze oneke ni enende. Na indi ODM ve mujumbe wa ODM wa Suba South etwa Karoli Omondi kwe wachuma no netise mboya ya Kenya boye Raila Odinga. Ithangu ya monza ya Daily Nation no kesomya bukwa withiano. Ithangu ya nyanya Ruto courts youth with Nyota rollout. Nyota ni national youth opportunities towards advancement. Na indi ni muvango kana walanyo wa mulati wa kuokelia mwika na uungami wene serikali kana ni funded by World Bank na serikali. Kwa kaunti sio ndese meungana na monza ku iyo President William Ruto nwethi watu mama PS make ne kwa teto someye mauvo asiku iyo theni wa vilingi wa mauvo valama PS kivathukanganyo evo PS wa maundu ma K7 ukwiwa K7 Teresi Ambaika ku iyo ngaleko cia wote ni wotongwe isie kiu na indi bawe wewetekana Raila akana Ruto aende na kuiva Asia amwika nondo wa usakwani ula ukitawangila miongoni na monza likana mubango wa Nyota silingi bilioni 5 nesesi unenganwe then wa award sio nde ngiliomwe mana ana na miongo 5 na kila award mwika miongo monza nemo meosa kuwa ku applicants alama kada me successful kana alama o beta motiani uyu alama kwa apply na me beta kila umwe akanenga wa silingi ngili miongo 5 kuma kola kwe muvango uyu wa Nyota. Na indi kikioneka ni kutota kwiva Asia amwika nondo osakwani wa 2027 muno Gen Z's alame kuoneka tamuma kaamua ondo osakwani wa 2027 uketha wawili mwabasu na ithangu ni anyanya. Na indi mauvo ange manemene ngeto wito legislators set conditions for sale of Kenya pipeline privatization kana kunenganwe kwa mauthuku ma kampuni wa moto wa KPC maayumbe nimethiwe mekia miao amazi kana KPC yetha ni kunenganwe kana ya thowa alame othoiwa kana loko thoa ndaketha ena utonyi wa kuete mauta va Kenya atena approval ya muvyolo longa company wa Competition Authority of Kenya pamwe na mbunge ku nikenda mauta maitwa va Kenya kuma ndingi ni KPC no nginya ayumbe meke ilaitwa approval kana wisaithia ni metikelia kiu mavwasu methangu ni ya 10 ya
Daily Nation na mauvo mamuthia alame nengeto wito kana babe na mauvo maingi mauvo angi ele ngonengelele lumini drugs crisis trigger fear aende unyivu andawa ila hitethesia ya kukitana mawau mokule ta mawau wa sukali wau wa modelo wau wa kwamba tuni nthakame nzanzo cancer therapies antibiotics ndawa isi onde wiwetekana kana sina mo na nitonya kwinda itio kwatekana na alame na mauasu me mwisioni anetina wa muvyolo wa kunyaicha ndawa hivi Kenya Pharmaceuticals Distributors Association kuwetakana bena buya netina wa muvyolo na wolunga maundu ama ndawa weta wa Pharmacy and Poisons Board kwekia neya umivyo ya kulunga kiu alamu ina mauasu bena buya wakana ne batonya kwithana mo wandawa. Landmark decision redefines sharing of marital wealth. Koti wa Supreme Court of Kenya ne wethi wa lulumelia utiwa Court of Appeal kana ethawe mutwanoni na nimo kamwatiana na bena mali na umowenyu ndana changia ndene wa kumanda mali esu paicha 50-50 pu koti ukasiasia we waetie chao mesani nikenda wasekana nukwenda nengwa mali kuwethawe mutwanoni na maybe nukuona ve mali na wenda kufile divorce nikenda mutiano kwate mali koti ukautalila waetie chao then approve ethawe na evidence kana ni wachangie anything into that family. Haswa mavola methangu ni Daily Nation kwambe tuki The Standard nondo Daily Nation we na mauvo maingi The Standard mauvone manini amwene mavuane ne kwangelekana headline ya The Standard maandikita at last ni Faith Odhiambo nina kueleza ripoti yake na mauvo asema ithangu ni akana ithangu ya Kelly mauvo kipathokanya na alama te kwa Daily Nation. County attorney was not involved in NMS takeover of city, court told. NMS ino ni ile ya Nairobi bindani ya governor Mike Buvisongo na yu mutai wa mea wa munena wa mea wa county so bindani so lead ya kwamboka ni waiseka nawe ofisi wake ndwa akonwa ofisi wake ndwa akonwa ndini wa kunengana kwa maudhuko myasu ma county kuthi muveani usu wa NMS mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na indiki kioke bindani isongo uende na kukitama kwani kautamaki ulusani kotini. Ithangu ya katatu, senators call on boys to shield girls from abuse, nurture mutual respect. Ane ayumbe maka ungua mwavuli wa Kenya Women Parliamentary Association thene wa ndambuka yo ila ya Senate mashinani ni methi wa maadhuthia imwana amanyiwa ma imwana wesethia ni masovia amanyiwa ma A2 na muno thene wa kunyama wa kimwe na indi wetekana kana livoti iwetekana mwaka ni mubitu moika A2 ngili maana elina miongo ina 240,000 ni momethiwe mayitava nondo meno ko munini ithangu ni akatatu ya The Standard. Ithangu ya kana na lama bomo konya Faith Odhiambo nena soma ithangu ya Monza. Uhuru is the past, I'm the present and the future, Gachagua declares. Ule munini wa president muwatene ulwa muthule kebelani Rigathi Gachagua mutongo chama cha DCP na yu nuwetie kana yune wewe kokoma ile mbetani yake imani maundu ma Uhuru ni mabetene vinda na ase kana usiokethia kwa Uhuru siasani ti threat kana timu isio kwake wenda kusomya mavwasu ni thanguni ya Monza ya The Standard 90 niona Pauti voto vikamuthia wakunikili witwa mathangu kioko ni cha umundi ndukathivasa nundu ningusiokethia na ukava wa muthia wa kilungu cha amuka na vala tukwithiwa na muteti wa chama cha Wiper kuma kuya kauntini ya Mombasa ni Changamwe ku umundi twithie mwe kwa imwe nginya county 001 ni sub county ya Changamwe kauntini ya Mombasa. Muteti wa chama cha Wiper Ezekiel Keminza na ula ukwenda kwesa kwekonia na uteti wa kilio mbunge kiu cha Changamwe. Tunene sema unduka utama uteti na utongo ivande itu ya Kenya ndukathivasa.